Apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biat. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo patgan mi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay, nagpipintas ti mula abalato ang kanutong lakay. Sapay kumata sa anda masaksaktan. Bara nga tamayat matirurubuatan da. Nawan lakid di timang pirde. Kurang lang ti pakalatkat ti utong. Intamang kiti mangala iti pakalatkat aruno wano sa nga ti kawayan. Sa tulat na timapanen, inkakaglaban. Ado tinamurungan ta. Nasayat mat nga rod no sikan ti mapan. Tapno makalabaan. Ay, wala. Kasi kamat no sumurot ka pailaan. Ne, apay nga ilikat mo ti taliti kalding lakay. Ay nawaw. Ay, basitan tinarabar arot. Masapol nga ibulos ko tapno magsugda ka na yun. Tapno sanda kumutong. Nagado amula ti kaaruba. Kasi no nagperdida. Ay nawaw. Uray at awan da. Ada na pananda. Nakita. Tanakarigap ti balay da. San anasaya at day tapang panunutan lakay. Kaasi mo ti maperdyan ti mula. Apay mula ti sabali ti panunutan. Ti kalding ta ah. Kumutong dan ah. No nakapagod da. Kababain nga rudmat ka dagiti kaaruba no madadaal ti mula da. Ay nawaw. Ay na. Awang bibiyang ko. Apay akas to'y mutan timula tayo. No jak nagkamali. Kalding tinangan iti mula tayo lakay. Awan mat kalding nga nadanon ko dito itay. Nalabit nga iti nabsugdan. Pimanaw dan. Ay nasayang pa'y nagiti utong kun balatong. Ninamnamak nga daylakok. Saan ta kalding tinagnumar? Asino nga tati akin kalding iti may nangan. Ay nawaw. Amuda nga damula. Agibulos da iti tarakenda. Pakipagudyo man ti kalding yo, takin nan ti kalding dagiti mula me. Imbag katasanda nga ibusen, ay nawaw. Nay, manang, nakita yo yan, napantikalding may. Saan mi nakita? Taka na yun kami arumrumwar amapan iti talon, wano bangkag me. Saan mi amabantayan ti mula mi iti asidag ditoy? Nay, apay nga ipapagudyaw. Ruot mo tikang kanin tikalding may. Saan mo't amulayaw? Ngam, mangan mo ti kalding iti mula. Amangan no mapanda iti ayan ti mula, kat kananda, sayang. Ay, kung saan? Nasingpit na tikalding may. Saan damang mga iti mula? Kastagayam? Saan da amangan iti mula? Wait, di na kayat. Ruot ti kananda, manang. Apay akas tatil lang nga masimang patbakait. Nagkita kami ka ni John. Imbagak nga ipagod da dagiti kalding da ta mga nukananda ti mula ta. Kahit, anya nga iti kunana. Nasingpet ka no ti kalding da. Saan ka no amangan iti mula. Ruot ka no laeng ti kananda. Anya? Adda ayan nakam ti kalding ta muna tilisyan na akanan. Ay, iso nga ron. Masurunak iti day chay atyon. Gaputa saan da ngagmulmula. Di da mo ti rigat ti agmula. Ay na, di dala maasyan kada tao man. Nadamag ko akinnan ka no ti kalding ti mula damanang Sonya kan manong Victor. Ay nawaw. Saan na matakin na namin? Adda na bati. Sa may isa. Sanda nga mo akalding tayo tinangan. Tado mo ti kalding tagaruba. Ngam kaasi damat. Ipagod mo kit di dagiti kalding. Anya nga ipagod nga bagbagamit. Kakaisuna naglulukmag na ipagod mo. Kasanumat no maibos da ti mula da. Saan nga road? Diyan la ugot na ti kananda. Uray ugot la ang tamadang ranmat. Maapiktaran ti panagbunga da. Ay nawaw. Pare, Victor, basit mo tita tinaglakwam. Kasanokot kin nanti kalding, pare. Apa yan, nagpakananda mo iti kalding timulam ngay. Sayang, pare.
Ay, no kumakalding ko, nasayat ko agam saan may. Anya. Abay, di mo pa ipagod ti kalding, ti akin kalding. Adamot mangibaga asan da kano akalding. Kan, no damagamot dagiti akin kalding, ruot kano ti kanenda. Saan kano amula? Ay, no siyak pare, jak ipalubos a bulos dagiti kalding taga rubak, no adamulak. Naglalay nga dangay. Ay, nanginan tumot ti baro taladak ko matinalawa abangkag ko. Nagdakkel ti gastos ng mapaaladan. Aday surok nga ramiday, tapno di marwam dagiti agi bulbulos iti dingwenda nga agperdi iti mula, pare. Ha? Anya ti ramidag, pare. Inaksay baga ka ni Kapitan. Taiso ti mangibaga kadagiti kaaruba nga ipagudda ti kalding da. Maibusdan tumanan ti mula ta no agmula ta. Ay nawaw. Binagan idan ni Kapitan ngam natangken ti ulo da. Di da pa'y laipagudmat. Jay labagbagi da ti amuda. Inton kun inaramid ko timbaga ni pare Dani. Saan mo pa'y ngar aramidan? Ikampay da ti gundaway da mangipakod. Ay na, wen. Kasaritak pa'y ida itinasaya ta ipagudda ti dingwenda. Wan makisarita ka pa'y nga umuna. Barang denggenda ka. Ay, dayta ita ti parikot. Sulpeng dagito akaruba. Naglulukmag dagiti kalding Masikog pa ti daduma. Ay na, hinawadwad lakit iti paglakwam lakay. Wala. Plano kong agpatak dari tinalawa kalapawa pagyanan da. Inton aganak da. Ay na, ayat akitanen. Nagbit da di makil si ka. Iso amayat no bulos data na partak ti dadakil da. Ngum no pagod da, awan na. Awan ti kasta kalukmag da. Pagmayatan ti kalding atarak ta sana magatang ti kananda. Iso nga ro da nagtarakenak, iti adu kalding ay nawaw. Makisarita akman kada kayo, no mabalin, John. Ipagudyo ko matikalding yo, taagmula akmanan itinatnatang. Ni, di mo ti sasawa manong No ipagod mi, di kumutong. Samay sa, ibagakin ka. Sana kaya tikalding mi timulam. Ruti kang kanenda. Ay, nagsayat ka day ta akaldingan, no saan amangan itimula. Adang amin nakam tikalding ko manong. No danakam da, saan da kumakinan ti utong kan balatong amulak. Apay nakita makalding ko ti imay nangan itimulam. Agsipod tabulos, ken asidag kayo iti ayan timulak. Ulitag manong Sana kaya tikalding ko timulam. Mawatam! Nakasaum ka di idala kay. Wen, ngam di da kayat nga ipagod ta kumutong ka no. Ay nawaw. Ay, kanyalakit din dagita at tao. Agmula talata. Tamakita no di da makonsensya. Ay, anya pa'y ngay. Isa mirata abantayan no kas dyan awan aramiden ta bakit. Ay, pero wisyo iti pada da tao ti aramid da. Bareng sana kanin amin ti kalding ti imula ta. Ibang kadakit din, asaan akayat ti kalding da ti mula? Ay, nakakita ka mo't aya iti bulos akalding asaan amangan iti mula. Ay, nawaw. Sige mat ti masabat ko, Mang Danay. Simabali ka mat ita. Limok magkamat, ay nawaw. Pakakita nga masinsiw mo da tao manaw. Anya ka diti trabaho para Ang damot basit negosyo, kung aduti kalding ko. Sige nga Maginaltalo nakmat, ngam, adabay papanak. Ada nang awis kanya, ngayon kami kano agkarpintero. Imbag tamanusan yun, agkarpintero ka nagrigat. No siyak, ay, diyaman anusan. Imbag langan ngam tayo awan trabaho. Ngam, rigat, no kasta? Nalastog da ito yatawa. Nagmayata pa subsubat. Oh, nakapasyar ka mat dito'y balay, pari dani. Ada papanak, yung kami karpintero. Ay, kaya tsuka din nga esprayan iti sabidong nagiti mulayaw ta adupay kahit tinabatek. Ay, kayat mi apare. Iso payagatangan tanangina kat ti pag-spray ti mula. Mayat dagitoy, tanasamay nga agas. Patayin na, nagiti insekto na bengbeng. Hanggang saan yung pahingap apitay no kay si spray
Urayin nyo pa yung agbaw-baw ti aga, sakbay nga apitan. Ay, una pare, kat agyaman kami unay kan ka. Amok kami analugi kayo ti dayto napalaba sa panagapit yaw. Ta kinantikal ding timula yaw. Ay, naiso nga rod pare. Parikot na kita kalding. Naibagagayam ni John nga ado ti kalding na, agpaiso ka di paray. Iso ti may nga atapak nga akin kalding ka dagiti umay mangmangan iti mulak paray. Saan mo kadya kinasarita tap na ipagod na paray? Namin ado na kinasarita agam saan ka nga agkaan ti kalding na iti mula. Taruot ka nulag ti kang kananda. No saan nga ron ang mga iti mula ti kalding na tulungan ka na mang-spray ti mula paray. Kitain tano di mapiste amin nga insekto amang perday. Pudno ka di matulungan na kag-spray paray. Nasakit nga minti-sikat ko itakin sakak. Ay, nalamagan sa, hindi natulwanak. Nay talaga yan pare. Ag-spray ta. Kalpasan tang ag-spray. Mangitoon ta matiti, may sa nga gin. Ay, kayo na pare. Uray baga kani baka tamang party iti may saan native a manok. Pulutanin ta pare. Spray tamin ng timulan, pare. Imbaglaki din tayo may kapare. Sana problema na kita insekto amang perde timula. Kung na pare. Inton sumang puwetak nga gapo iti pagtatrabaho. Umay ka man ng pasyaran. Nagsayatin pare. Inton umay ka, agparti tamanan iti manok anitib. Naita ka ti kayat ko pare. Tinula anitib a manok. Ay nawaw. Basta si ka pare. Ipartyan ka itinitib a manok no may kagpasya. Agkukurot mo tandag iti kalding tayo. Isus. Sapay amin da. Pati dagiti urbon ti kalding. Masapol ngayon ng ayaban ti veterinaryo. Sayang pa, dagiti naglulok mo kakalding. Darasam nga rod lakay. Sapay je pala ang ili di ayan ti veterinaryo. Win. Agbuturak. Sige nga rodan lakay. Darasam. Oh, ayan nga ti veterinaryo. Danapanan na. Imbilin ka nga umain itong sumangpait. Ay, nakasanon. Agnangabit ang dagiti kalding. Ay, nawaw. Ininot mo tinamat matay dagiti kalding tayaw. Sayang pa dagiti kalding tayo. Anya nga ta tinapasama kadakwada nga ay. Ada nga ta sakit ti kalding takalaat mati pa nagkukurot na. Naibaga ti veterinaryo sa bidungan kano dagiti kalding. Mabalin kano nakapanganda iti na-isprayan a mula. Ang uri ka man. Nagsabidong siguro ni Manong Victor di mula na. Ay kumprontarag na jay. Nagsabidong nga ta. Wine! Ay pabayadakin ko na dagiti kalding ko na ay. Mayat nga tamang bayan. Hindi na kaya't idarom kaon. Apa sinabidongam dagiti kalding ka? Sika manaw. Nakita na kaya na pan ijbalayaw anang sabidong ka dagiti kalding mao aber. Naibaga ti veterinaryaw ana sabidongan sa dagiti kalding ka. Sigurado asikatin ang sabidaw manaw. Nag-spray akiti mulak. Saan ati kalding mo ti sinabidongak? Saan ka de nga imbagam asaan amangan ti kalding mo iti mula? Taro ti kang kanenda. Ang nag-spray ka iti mula makunam. Nairaman ana sprayan ti root. Nukasta. Aminam nga rod ngom umay ti kalding mo dito yan timulak. Umay mo kitaan. Awan ti ruot timulak. Tadyak ipalubos ang maruutan. Nukasta, nag-suicide ti kalding mo tayo may dakin ang timulak. Sakbayan nag-sprayak. Impakasik nga ipagod mo ti kalding mo. Sana ya? Kaya sino ita ti pabasulam? Iso, nag-suicide ti kalding mo. Ipatag mo tinagpanugan ti kaaruba. Ta isudan to timang tulong ken ka, inton sika ti agkasapula. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.